Кога во одреден момент од својот живот ќе се соочиме со здравствена криза, каде медицината е немотна, тогаш единствен начин за враќање на сопственото здравје го бараме во надприродни моќи, свети води, Божји храмови. Со други зборови, спасот го бараме во Бога. Некои луѓе веруваат во тие надприродни сили, некои луѓе се скептици, но реалноста говори дека постоеле и се уште постојат луѓе кои се соочуваат со проблеми од тој вид, а бројот на тие луѓе не е занемарлив. У Зубовци има таква вода лековита, што помага на народ и разберат луѓе и си дојдат. Има некои веруват, некои не веруват. Секако има народ. Јошо се викаше тој човек, од одека беше од Зубовци. И доди мене ме прашува, да се доумно, вика, бе, не ми се работи по цркви. Јас се доуми 2 месеца, мислам дали да бидам, дали да не. Ај му кажа, ај викам ќе бидат. Бараш ли нешто, некоја платичка, ништо не барам. Ја плата не имам, да имам плата, оно ќе нема покриче ни за мене, не за црква. Јас сум така прифатил да служам, значи док може да служам народ, да се гради за овој народ. Ова е све што видите, се е при мене градено. Јас сум градил, за тоа сум и прифатил. Тука беше старо црквиче, обично црквиче, така се правело. А новата црква, она е почната поодамно, али постепено се изгради. Сега не знам баш тачно, има 8-9 години, може да има како осветува на новата црква. Требаше да се нацртат уште поише икони, али меѓутоа тие што ја работат со црквата, што ја сликуваат, тие починаа луѓе и нема кој да не ја прави. Не имаме стручни лица више за тие работи. Има некоја и донација на тие икони, например за здравје, има пишува таму црквата. Например, име и презиме тој и тој човек. По таа икона ја продадеме, правиме со тие пари друга икона. Пошто не сме могали да постигнеме, скапо е било, за тоа време по 300 марки беа, по 300-350 марки една икона ја коштава.
U manastir ponaprat mnogo je narod odil, ali za to vreme ne je imalo koli, znaš, seko saka da doje da si prenoća, spijeli se ljudje na zemlja dole. Posle iskočio ovi železni kreveti, to se otvrlji, više ne je za moderno to. Ovdje što ima 10 krevećenja ima. To, znači, ja sam sve plaćal, ja sam bil blagajnik. Ja sam zahteval, to mi treba, to mora se kupi za narod. I se kupovalo, sve sam ja daval pari, ja sam blagajnik bil. Od narod što sam sobral pari, odnesam u banka, on narod tako je ostavlja, sitni po denar, banka sve je primalo. Parite što ki sobiram, sve koja ne dala, ja si vodam evidencija, to i to dato. Toliko pari sobiram, ono ne može da bude sve isto. Parite ja gi nosam, ne smem da gi ostavam ovde, pošto ima goleme pljačke, ki odnesu crkvena para. Čuvam gi kaj mene i naručam na blagajnik, dođe da si gi zeme pare od mene. Blagajnik ima si blagajnik, oni žive tu u grad tamo, ja gi naručam, imam pari soberano, dođete da si zemete crkveni pari. Ja ne zijem, znači ništa, ja tačno služam za Boga, na Boga. Sakam da poslušam dok možem taka da poslušam, pošto ne mi treba crkvena para. Si odam dole, od doma si podam za Somovilska voda, okolo 4-4,5 ja sam dole na Somovilska voda. Somovilskata voda leči poviše bolesti, od glavobolki, noze ako go bolat, race, vnatrešnost isto, zato vikam na ljudje da pina 3 pati od vodičkava. Pa ta je najljekovna voda, možda kažem, u cel svet. Zato najviše narod odi ovde na Somovilska voda, pošto ima nekoja Božja sila, ima neko efekat. Da nema, ne bi dodil narod. Somovilite se banjati, vikam, u četvrtak sprema petok. Poubo leči vodičku u petok. Ali nema, u petok slabo dodat ljudi. Pošto raboten dene, ljudi ne se slobodni, ono porno je u petok da se dode, od koliko u nedela. Ja gi objasnam na ljudje da kad ta vodička se pinuo se 3 pati od vodičkata. To se pinuo za Somovilite, oni se 3 ne se poviš. Ja baš včera, ja vidio Somovilata kaj si plija po voda. Oni se pretvarati u zmiji, u figuri, ja sam gi vidoval svekako, ja proto rano idem. Ja sam gi vidoval i u figuri, i u zmiji, i u žabčini. Ja tamo rano odam. Do 12 sat možda se dojde, ali ja među tim ljudje ne znat, sjedam do 1,5 pa i 2. Dodi se ko narod. Ама ето, ja sam se napatil, zovem se bab, što možem da učinim za ovaj narod. Ljudje to donesu od lepče, šeker će ostavu tamo, zejtin. Ljudje, znaš što mi vika dole na Somovilskata voda?
Vika, ti služiš, a ja trpam tamo, kako je doja doma. Toga si jadam ne. Pa be jadi, vika, ti donasat ljudje, stvarno ubo donasat se tije raboti. A be ja sam takav čovjek, ne možda jadam. Pošto od maka, sekoga od maka ostavil, niko od kjeva. Ne, vika, ti služiš, vika, tuka mora da jadaš, kako ga trpam. Cijela Srbija skoro ododila. Srbija, cijela Makedonija, od Bugarija ljudje su ododili čak. Dodati Albanci, dodati i Romi, turski Romi. Znači, sveko si ima pravo, bez razliki, po vera, po nacionalnost, kako sakanak je i to je čovjek, znači ima si pravo sveko da si doje na ta vodička. Sveko si dovodi za zdravlje. Ima pravo da si ići si dušeta. Ima ljudi zemat pogolema lejka i mi kažat sakame načisto da se preplakneme s vodičkava. Ja i kažem, zemete pogolema lejka, ti vi napolnam, idete, mite se. Se obleko tu je ostavati od sebe ili čorap ili bilo što, znači majička ili ne, važno. Ostavati na trnjeto tamo ili nekoj glokče ili bilo što da je tamo. Ja kako što znam, ja sam od ovo mjesto, kako što znam, sve je taka. Vajda ima nekoja Božja sila da ostavi tuđe, ja to ne znam. Ja ne možem da mu kažem ostavi ili ne ostavi. Kako mu je kazano, kako upaten, tako si rabotat ljudje. Tri, da samo vidiš. Evo mi tri, samo vidiš. Pinuva se radi, tri put se pinuva i se mije po lice, noze, ako se će da je boli. I bješe mi zbor jedna žena i taka se navedna da crpne sama vodička. Bre, koga ja prlija samo vidite, ja uvikam, be čekaj, ja ke ti dam vodička, be ne zimaj sama. Ona ne me posluša, koga ja prlija samo vidite u izvora, sve utepa. A narod polno se sobral, čeka za vodička. I nema, ja i kaže, čekajte, vikam da izaguvaše voda, isto ističeše, neka isteče ovoj krv, pa ke vi dam vodička. Krv sve. Pa sreća imaše jedan tukaj parkiran su koli, pa zbere me babiška, tovari me u kola, u bolnicu odnese, ja ne znam, posle Kjerkavu dojde na vodička, što ostanala živa majkavu i si ostavi 2000 dinara, pari se ostavi žena. Ova vika ostavljam, vika za crkve, što majka mi ostanala živa. Ja ubo rekao na ženata. Čeka, vikam, ja ke te poslužam, ja ke ti dam vodička, ja sam za to, mene me znajac omu vidite, mene ne me stravac omu vidite. Oni čak što više se raduju, to je kao ti dam rano savalja, oni vikat kako malo dete koga ke plaće po mene, raduju se što idem da gi služam. Tije rabotine, ja ke si obavljam, ja gi kažuvam na ljudi što da pravit, kako da pravit, što da rabotat, sve ja opravljam ljudi. Ja ke otidam tamo na samovidite i kažem dobro utro, sve tije raboti. Koga ke vlezam uz gradiće, smetnam si kapa, pošto služam, što kapa ne može. Ne može, to je isto usklopna crkva Svete Nedjelja.
И си работам така гологлав, да си завршам работа. Така си работам, така си служам народ, без кап. Uopšte ljude da ne sa došle, oni koji su podjeni za Somilska voda, sekako ke nadat oni. Nijedan do svega ne se vratil. Oni ljudi mi kažu, prvo pa dodime, ama ete, Božjata sila ne nanela da dojeme ovde. Vodata ne može da se nosi doma, pošto somovilite dodatna sonija, barat vodička da se vrati nazad. Možda se zeme, ne daj Bože, u takvi slučajevi, nepokretan čovek ne može da dojde, to si je druga rabota. A inače ne se zima, pošto somovilite dodatna sonija, barat vodička da se vrati nazad. Ima dosta ljudi što su mnogo blagodarni od ta vodička. I da ozdrajavam, pak si dovodi. To je za zdravlje. Nije bitno da li je ozdravio, da li ne je ozdravio. Ali većina narod se ozdravu. Naš kraj je nezapusten. I stvarno katastrofa. Pa mene me je žal za ovaj narod. Narod seko dovodi od maka. Od keva niko ne dovodi. Krsat ljudi koli. Tačno je to. Ja se slagam na to. Koga se raboti za zdravlje, pa svega, to je. Što da pravime? Русе, старецот од Зубовце, кој честно и искрено му служи на Бога повеќе од 20 години во црквата Света Недела и служи вода од изворот каде се бањаат самовилите, продолжува да помага на илјадници луѓе кои доаѓаат на водата за да си најдат спас и си го повратат изгубеното здравје, но и да се исчиста душата од злото кој само човек може да му го направи на друг човек.